Autobuska stanica u Subotici vrvi od Albanaca. Jutros ih je autobusom iz Prištine stiglo oko 60. Uglavnom se radi o mlađim ljudima, nose malo prtljaga i komuniciraju samo između sebe. To je u posljednjih mjesec dana u Subotici postala uobičajena slika. Mi imamo u proseku dnevno oko 6 pa čak do 7-8 vanrednih autobusa koji dolaze sa juga. To su, pretpostavljam, ljudi o kojima ste pričali. Vrlo kratko se zadržavaju na autobuskoj stanici, uglavnom taksijem idu negde dalje. Taksisti pričaju da ih obično voze do nekog od hotela, ali da se ni tamo ne zadržavaju. Rijetki koji govore srpski jezik tokom vožnje taksistima otvore dušu i priznaju da iz Subotice prelaze u Mađarsku. Kako, ne znamo. Znate možda neki... Najverovatnije peške, pošto ih ima dosta što idu peške. Krenu peške autoputem i to je. Šta rade i kuda idu ako uspiju da izađu iz Srbije nije poznato, ali zato je lako pretpostaviti da odlaze jer posla nema. Uprava granične policije je zbog situacije u Subotici pojačala kontrolu granice sa Mađarskom.